Nembagarabi tayo amin apo. Kadagiti amin nga dumdumngeg nga kakabsat tayo. Tintero a Pilipinas. Nga do ti agririri tahanda kano nga ma-i-announce na i-announce ti Isabela din na minsan. Adda nang ibaga apo da kami ditoy Cagayan, Ballesteros, kada Pamplona. Di may samot ito'y lamot ipugaw apo kanayon kami nga agdengdengeg kunada la ka ba ikararagan da kay amin apo handa kay nga i-shout out ta nga vlog daytoy taga Ilocos Norte ito Ilocos Sur ado dinno pay La Union Benguet ado ti Benguet Kalinga ada pa nang ibaga apo ti Kalinga agdengdengeg kami ala ikararagan maranaan nyo daytoy live streaming tayo apo hangkay laeng nga agdengeg hangkay lang agbuya makipagkararag tayo ta misang road nya misa. Tentero asang alubungan ti all over United States of America ado ti agsubsubaybay diti misa tayo. Ikararagan da tayo apo makimisa kayo. Amin nga isla ti Hawaii aduda. Nueva Ecija. Ado pa dagiti nya dagiti agkom-comment ijay kuha tayo ke makipagkararag tayo ikararagan da kayo apo makipagkararag kayo haan nga shout out at nga slamo la daytay nag shout out nga napan nag-vlog ham ta kararag daytoy nya so agkararag tayo amin apo may ramang kayo amin ti daytoy nga misa tayo idi agbasa akon ijay St. Benedict Institute kalpasan ngamin ti high school, gapo tirigat tawom mo ti agtrabaho kadamanang kon, natay mo day di amakon, ni inang kulaeng, ni manang kulaeng ti agbasbasa ti college. Dagiti mun una jila inunaan mi ti nag-college, amin nga si Marsaruno aging gana ti maikanem, handan nga nagbasbasa ti college. Di saruno nga manang ko agbasbasa di SBI idi. Kumay kagbasa di kunana, napanak mo naging exam. Diyak amo napaspasuritak samot. Kaya di ko mapana kon ijay St. Benedict Institute. Kanya nga ti pagbasa tayo. Amuyo tinaramid na manong ko. Day di 5 taon nga tinartaraken ko nganuang. High school ak pailaeng. Iso ti inla ko datap no adda pangrugyak. Aging gatatta. Nagmakasangit di jari nakman. Aging gatatta makikas lama sumangsang at diyan ti sangatan diyan ti balay mi Garnates, Chesa, nagkas diyan nga dalan sumangsang at guyguyodan di diyan ang gatang di diyan kasla tata aging gajilikodan na kasla na imalkat pay laeng kanya kasla na picture kanya di sura na nga iyad adayudan tagsangit di diyan imaginem ta no maipaayat kanyam di taraken ka kasla nayon ti bagim. Kala makasangit ak nga aging gana nga napanggo binalbalon nga nagbasa jibigan malaglagip ko lat ta ji picture jay kasla na i-picture nga kasla na ka-video ji panunot ko ji sura di jay nuang mi nga ilakod datap no adda pagbasa kalakas jay ti ko na kasi man ana mariri na yun no dayta adda taraken nyo nga dagiti dadduma ka talaga nga ko isang ag morning da agladingit dati uray langan no nakala ko man ng aso pusa datayo ngamin nga Pilipino no daduma ka iramraman tayo magamin nga sidaan ti aso no awan pagpatrabaho tayo ka alaen yun ta iradwan nyo kung natayo niya ngam no di asom ti kasi ay urewa nagsidsid ako nam ata di nga nam nga naipaayat kanyam di animal di taraken mo kala kasi man ti kuana di inya naganan di relasyon ti ay taraken kensi ka nga nagtaraken. Di kasla sabali ti na nano akala ko nay nabakkel tay baka yaw dungdungwom nga baka ay sangitam nay natay ati aso yaw nadungpar ko nang rona kada ka iti ta nadungpar di aso may sus talaga ang aw mo mabalim mo nga ilunod aw mo mabalim mo nga di nga relasyon ti agtaraken ken kaiso nga di jay nuang mi idi ka kasla makitak ka kasla makasangit aklatan di jay sora na ni manang ko idi amoy nga mintina datay gami nga Pilipino kasabali ti panagri natay ti aso no awan ti maawis mo magtrabaho da jini no kunamon ka pinakyawan da nagpaspas da ni manang ko nagdongdong aw nga nagsangsangit apan na sinangsangitan jeprox tinagan niya aso minangisit idi kon ka awan mangayat mangkita ka or siya handa nga agsida ka lako mamadijeri nam garota na ipaayat di jay
Di relasyon ti pastor, hindi diya maipastor. Daya ti ibagbaga na dito, ti puso ni Apo Jesus, kasla relasyon ti pastor, hindi diya maipaspastor. Nya? Di diya agpaspastor, hindi diya maipaspastor. Isungar di kunana ni Apo Jesus ka, amuna ti, no agpukaw di jay pastor, ammo dagiti karnero titimag na. Kasla mo di aso yo no apaya, nagadayo ka pay laeng, nagkalkalawi kayo. Ngam no sa bali nga tao, adayo pay laeng, nakaruar di pangilnan. Nga siya, ditay, anya naganan, amunan, tapaya adda kamaraderi, adda relasyon nga hantay mai-explain. Kakasjay tinangyarigan ni Apo Jesus, kanya tayo. Isu na ti pastor, datayo ti arban na. Kayat na nga saon, ammo na tayo. Ammo na amin nga kalidad tayo, ammo na amin nga pagkapsutan, ammo na amin nga ditay, ammo na amin nga kayat tayo, ammo na amin nga paglaingan tayo. Kaslamag kada kayo Mutalo ti asom ka, na dumaduma nga, amom di na dumaduma nga talent, dano, talaga nga amom di jay, asom. Kasjay mo't ni Apo Jesus ti ibagbagan na kanya tayo, ta iso na nga ti pastor tayo, da tayo ti arban na, kunana da ti salmo responsoryo tayo, nya, ti Apo ti pastor ko, at damin ang masapul ko, ti umuna nga maibasa, anya ti bagana, ipanaka tinasayat nga pagpaaraban, ay wanak dagiti nalulukmag kunana, yung kara katabasaan tayo, ay wanak dagiti nalulukmag, makaayayo nga taan ang aliwanak dagiti nalulukmag kunana so palumag kayo, tamaayayo niya po Diyos kada kayo. No dagiti nagtibakras, pagbot nganda iliklik ko, adin no paginumanda, ibirok ko, no adin no tinalang to nga pagpaaraban, ipang ko. Iso nga no kitkitaem, no hang kalaka nga sukir, nga sumina, kinday ta na imbag nga pastor, awang gayam danagan tayo. He provides. Itid na amin, beruken na amin, agraman inuman, paglinungan, security tayo, pagapunan, panganan, ibirukan na tayo gayam. Kakunada dahi parabol dahi ni pangarig dahi ebanghelyo nya. Parable of the lost sheep. May sa tinapukaw. Pinanawan na di 99. No practical ti biyag tayo, sino ti mayat nga kasta? Nga pinagtungangaw mo datan ko na nakas ano nga ron na damangkaan nga lubo dagiti nauyong nga aso di jay 99 ng kapanawan na apan nabirukan di may sa. Kuna mo dagiti agad adal, haam mo maapresyar di jay inaramid na nga panang panaw di 99 nga panang birok di jay may sa. Haam mo maapresyar if you belong to the 99. Samo la maapresyar, dahi nga kinamanagayat na, no panawan na di 99, tas si kadayjay napukaw. Dahi ibagbaga dagiti na lalaing, dagiti na sisirib. Wan kasla katawaam, no, if you belong to the 99, the group of 99, kasla, panawan na tayo, kung may san, baybayan nan asukir nga rod. Apay nga sumurot ti grupo. Ngam ko na, samo la maapresyar, no si kadayjay napukaw. Nga panawan na amin, tapno laeng umay nakabiruken, marinam di patag, daytoy nga na imbaga pastor, di ti kunana. Kakasjay ti kinamanagayat ti Diyos kanya, ti puso ni Apo Jesus kanya tayo, kasjay. Kaya na nga panawan di 99, ta umay nakalaeng biruken. Kaya na nga kunana nga rod ka naragragsak ti langit, na damay sa nga agbabawi. Tartarigagayan na nga sika, datayo nga nakapsot, agsubli tayo kengkuana. Miso nga nauray no, kitaan nyo ti kinalaing ni Apo Diyos, irimremedyo na latta. At dalata pa katukayan di puso tayo, tapno agsubli tayo kengkuana. Miso nga nagsayaat nga kuna tayo, numapadasan tayo ti datayo di napukaw, di ta nga marina tayo, ti kinapatag tayo iti imatang ni Apo Diyos, ti kay puso da ito'y nga pastor, nga mang berbirok kada tayo, nga mga aywan. Kaulitan tayo kakabsat, no sumurot tayo iti dayta na imbaga pastor, no agtalag tayo keng kuana. No daddo magamin ka, daytay ababa nga tenged tayo, kakasla ipagarup tayo nga kaya tayo nga tanawan no sa dinno ti pagaraban, paginuman,
Na kaya tayo nga tanawan kahla ko mga iyarig tayo di karnero niya. Di karnero ka kaslan, ababa di tengad na kasla kabaulan na ti agbirok iti bukod na iso nga umadayo. Ngam di pastor, dadto nga rodan dakkelan, adda pa'y pagwanawanan, malagip yun, di ko na nga adda pagyanan, ti pastor, di adda umulyan na nga pagtanawagan. Therefore, amuna tinalanglang to, amuna ta enti kabusor, amuna ta enti paginuman, iso nga, di ababa nga tengad tayo no daduma, natangsit, kayak tagbirok nga sisisyak, di gamin. Gidaduma ka natangsit di puso tayo nga kayak ti agbiag nga sisisyak ko na tayo napinpintas nga amang no agtalik tayo di pastor tadakdakkel di pagtanawagan na. Kaya na nga sa uwan no agkamang tayo king kuana haantay nga sumina iti arban na awan ti danagen tayo. Kikitaan nyo aday ti nga pastor niya no nagtalik tayo king kuana kitaan nyo tiladingit na no adda may sa mapukaw a karnero. Kasla kanyak mo't adi dyan napukaw nga taraken mi ka, kasla agsangit ka. No kas jeri nak nga nagtaraken, diyan mo no napadasan nyo nagtartaraken, baka mo no titaraken nyo magkakasla kadaading ko nga. Diyan mo upat dan sa, agbabarkada, timaraken da sa gagaysada nga baka. Ne, nagagdamot ano weekdays, ngam no Sunday, abigbigat pa ila, agkakantada mo ti beautiful Sunday. Kada kita tarakan niya ako, English na pa ikide, understanding, Father. Makaawat ka nung hangamangan ta Domingo. Eh di ko ang kunada umalal daw, self-supporting ka no di baka dan. Apa ya, abandan inibatan. Na ikapitan data, kinan na maamin nga nateng, mais kada balatong, idta kada bunubon. Anyang org nga klase ti pastor kayo, kung nakatakas lama iturid na nga baybayan madimot, haan. No talaga nga, pupusom day tatarakan mo, agsangit ka no mapukaw kas ano datayo kas jay taraken la day jay how much more ken ni Apo Diyosen, how much more ken ni Apo Isusen. Anya lang ari nana ni Apo Isusen no daytay timaysa kada tayo ke mapukaw agluwa agsangit no makasangit akto pa inyan tula ka dayta na imbag nga pastoren iso nga tunggal maysa kada tayo nalinteg man nga kunana biyag na, wano addaman pagkapsutan na, wano aduman ti pagkurkurangan na, haan nga kayat, dahil tinaimbag nga pastor nga adda sumina iti arban na. Haan na kayat nga adda mapukaw, iti si asino man kada tayo. Iso nga napintas latta kakabsat nga pagpampanunutan tatapyasta na, agtulnog, iti naimbag nga pastor, agtalek, iti naimbag nga pastor ti puso ni Apo Jesus, taapaya, nga to di pagwanwanawanan na. Amuna ti pangiturturungan na kadagiti arban na. Iso nga di basit nga laing tayo, basit nga sirib tayo, basit apigsa tayo, di basit nga adal tayo, no daddo magamin kaiso pagtaltalkan tayo. Ngayarig ko nga kasla iso titengad di karnero nga mangbirok, haan. Dangat nga to nga amang, ti ayan na dayta nga pastor, makita na amin. Iso nga iso inaramid na ay inaramat na nga pangarig tapno maala tayo di kayat na nga ibaga kada tayo. Alatatapyasta na. No, if you belong to the 99, nga hamo ka sa pulan di pa nagbabawi, agyaman ka kini Apo Diyos. Nga mas agyaman ka, no sika di jay napan na binirok, kapinanawan na di 99, di patag mo ka apan na kabinirok. Awagan na ka nga agsubli. Na dayjati pagyamanan dayjati pagraguan dayjati puso nga makasangit nga ragsak gapota iti uray nakapsot ka uray no nagbalin ka nasulpeng uray no nagbalin ka apasaway si kati binirok na iso nga kuna tayo sa tay lama apresyar dayjay nga inaramid na no datayo dayjay tartarigagayan na nga agsubli iti sidong na